Damaris wa Dama Mobiles ni akanite mwaki munene akiaria ciugo ciena ururu munene cierekeirio kuri Bishop Ben Kiengei wa JCM thutha wake kwaria ari kigongona-ini mĩario yerekeire aria othe marathia thibitari kuona moiretu umwe uretwo Shiku uria watharĩkĩirwo ni chairman wa JCM Elias Mutugi. Ino ni ndumiriri yake thutha wa Bishop Ben gukumithia ciiko cia kuhura boy child ario wiki thutha wa Elias uria ni chairman wa JCM gukuruhanio na gutemanga mwendo wake kiumia kihituku na Ikuru. Ningumithoma. Thank you so much fans. I have received all those videos of the drunkard bishop supporting femicide on the altar. Akiuliza kwa nini hatujarudi hospitali. Muraga guthie thibitari thaa ici niki? Just because I visited Shiku on Sunday is a bother and a topic in the altar. Shame on you. When even the president is fighting against gender-based violence, you are there shouting nonsense and proving how your chairman is holy after attacking the lady 18 times. How bitter are you? Do you have daughters? When will you heal and move on with your ministry without attacking people at a personal level? May God help you heal your wounds so that you will start preaching without attacking people on the altar. The work of the altar is to preach and not a place of personal revenge and anger outpour. Waremwo ni kuhunjia ukaja unywe njohi utehithite. We na ihie icio ikurigicĩirie ndamuhunia njohi na nyama miaka ĩrĩ gwakwa muciĩ. Mwahona muramenya munumage gũkũ ũrĩa mũkwenda ndĩmũkirĩire. Nĩ ndamũkania. Iyo ni ndumiriri ya Dama Mobile Spares akihana kurakario ni mahunjio ma ũmũthĩ wa wanawake wetu. Unajua wakati mwanamke ameguzwa, society yote huwa inarare behind mwanamke. Lakini wakati mwanaume ameguzwa, nyinyi wote mnanyamaza. Na mnasema tumechapwa na mabibi juu sisi ni waoga. Na mnasema arahurwo ni mukaka atari hakiri. Etuwa mugara. No mutumia ngehutio guo. Theo kinya tongoria thutha wa mutumia. Tita uyu tatari mwana wa mundu. Oyo ti mwana muciara ne nyina. Ugo mwanaume ndiye anafaa kupitia violence. Lakini mwanamke akipigwa nyinyi wote wamepiga mwanamke apigwe achomwe. Mugathondeka kinya bill number. Mushagithirie mutumia tone ahutio. No wathondekire hoyo amuteithie. Ama huyu hakupitia gender violence. Gender haimaanishi mwanamke. Inamaanisha kila mtu. Hata sisi wanaume ni gender. Noe mwatu etiria rume negui. Odozi okemutonya thĩinĩ wanyu muonaga ta twĩ nyamũ. Okorwo rume atumia mwatu etagui ona nyono mubati gutura baba wanyu arakugari. When we say that we are against gender violence, hata wanaume wawekwe hapo maana wanapitia hali ngumu. And if you are rallying behind to support any gender after violence, hata huyu asaidiwe. Alipigishwa risasi na mke wake, hata yeye asaidiwe. Gutire wada na wa mgongo. Na ni mimi nimesema hiyo. Kama mwanamke anapitia hali ngumu akipigwa under violence, na mwanaume kama huyu tutasema nini? Na alikuwa anatembea na miguu yake, alafu mke wake akapanga jama akampigisha risasi. Eno ti gender violence. Mwana kometa ndo. Atero ni da igehutia joy inyothe mutarada. Ni orago, ni ekwatia. No ni joy agehura ndire hakiri. Ni kwa joro hutia we. Ono regiuga bu. Kama ni kupigana na hali ya gender violence, hata wanaume watetewe wakipitia hali kama ambayo Wanyonyi anapitia leo. Praise the name of the Lord. Yes. Ti mutumia hutio guku na rĩngĩ ono ngĩahutio nĩ kũrema gwake. Abaga ikoria mutumia hutĩrio kĩ? Ti kwenda kwamba mũndũ mwenda kũragithia mwana ũrĩa ũngĩ. Acoke rĩu rĩrĩa mahĩtia manja gũcoka mwena wanyu rĩu mũkirĩte ũguo mũtirenda kwaria. Mũraga gũthiĩ thibitarĩ thaa ici nĩkĩ? Mũkirĩte ũguo moja. Na niliwaambia hapa kanisa hii atumia matienda kunyitwo wrong side. Mendaga mũndũrũme ono wrong side. Ũmũthĩ ũyũ mũthuri akĩgũithia gĩkombe mũciĩ agũithie tu gĩkombe kĩgwa ũguo. Mũtumia anatoragwo
no orage kombe kiona mwana morage aya mburi oraga nayo no mutumia we angĩgũithia gĩkombe oragia no wĩire gĩkĩ aha. This is also gender violence. Na tunapokemea gender violence, hata hii tuikemee, kwa sababu Wanyonyi alipigwa risasi na mke, alipigishwa risasi na mke wake. This is gender violence, na ndio maana tumemuita hapa. Sisi hatuna pay bill, lakini tutamsaidia. Are we together? Kwa hivyo Mr. Wanyonyi, iko wapi ya watoto ni gani? Bill ya watoto ni gani? Siro. Hallelujah.
Keri na baba Suraimani akoya oge na moadi Nekedire na iharu Nekedire dire dire iharu Nekedire na iharu Amore nekedire na maidari Kokoro merera, we oto emona, we oe orua kwa, watamawe lamakwa, ego koe na mono, we wanyemire teoe, okenyada okekwera, egoro merera. Nikufuate wewe uliyenipenda, nimeitua mizigo yangu kwako, nakufuata wewe unayenipenda, nimeitua msalaba wangu, nikufuate wewe unayenipenda, nimeitua mizigo yangu kwako, nakufuata wewe unayenipenda. Unatosha, unatosha, wanitosha, Mungu wa agano, wewe wanitosha. Unatosha, wanitosha, Mungu wa agano,
unatosha.